Keep it up. And finished it. Estonia, Linda Ranka and Eklund. Startuoja Estijos gretose. Linda Ranka ir Eklund. Ruošiasi Benas Ulmanas ir Bantina. Mano está rápido, boludo. ¿Ah? Mano está rápido, boludo. 나도 울어가고 있거든. Ročius ir Tulūzė rezultate 4 baudos taškai, o laikas 56:21 šimtoji sekundės dalis. A small correction in the result of Agnese Kreuzer and Tulūzė for penalty points in the time 56.31.